1, 2, 3. Da li gledate televiziju KTV? Pa ponekada najviše gledam i interesuje me. Ja sam isto u godinama, ali mladom je osnovni svet, tako. Dobri su, mladi su, počinje muzika, dobra je, unazad 20 godina oni sad pobjedi na 2000. godine. Ja s njima se zahvalim i lepo je za omladinu. Ja bih želio sve da bude tako. Omladina napred i da pobedi Srbija i da bude sve lepo, da ima puno radosti, da budu živi zdravi i tako što dalje. A koja emisija vam se najviše dopada na televiziji KTV? Emisija ova mi je se od Pink najviše. Tu, pošto su tu sve cake, razumete, od svakog pevača, od svake nove pevači i tako, i te pevačice sa nove, pa to mnogo mladina ima koje sad rastura ove stare, oni su već, kako se kaže, su stare glasne žice kod njih, ali ovi novi sad su, ne da se, razumete. Jači jedno jaje, da izvinite, od koške nego od mlade, jel tako? Pošto je staro, eto. A recite mi, da li slušate narodnu muziku? Slušam, obožavam, onog brata Đeta, obožavam, ja sam isto Rom kao i on, pa onda Kebu, pa onda ovaj iz Šapca, kako mu ime... Ljuba Aleksić, i njega i Šaban Šalića. Da li možemo čujemo jednu pesmu, ovako ekskluzivno? Ne bi mogu da pevam, pošto jako sam radostan, neradostan sam u problemama, a nek zapeva on, ovaj Šaban Šalić, bio sam pijanac, nekada zbog nje i da kažem malo hleba i malo soli i nikad gladan biti neće. To je prava njegova istina koju je rekao i ostaće tačinu u istoriju njegova prava istina. Da li biste pozdravili nekog? Pa, pozdravi prvo njega, Šabana pozdravi ostali pevači, pozdravi koje se trudi za njih, pozdravi, mislim, radio stanice i Pink najviše bi pozdravio kao jedan čovjek danas u 53 godine koje želim da bude mladina danas vesela i živa i da se to smanji malo ove krize, da bude narodome dobro i omladine, da može i da si dokloče, da si dobri instrumenta i tako, da vodi taj parlament malo bolje, da gleda narodome i da gleda studentima malo, da ima i knjige, da se uče te škole, pošto stari idu u penziju, a ostane mladima svetom. Hvala vam puno. Prijatno.